Usembut mitramba ka sorkar jela ba singau bahalang dhar hakap sau terik urumpang arjar sau ulabu mau nongrim nak benta bansnai ka laipo jingthia AYUSH hospital hasnong mokundur ka badan West Jante Health District ya kani ko hospital ka belamang bansna ha ka jinglut ka basphok lur tingka ya ka ba ka cakala ai singau bahada ka snong mokundur ka badan ya ka jinghe kumbasan ekari lawan banbu mau nongrim harengkat kejadian lang ke Menteri Badikmi yang tak kakoi kakia ka Dr. Mezil Amprin Lingdo u Commissioner and Secretary ka Health u Balongru Director ka AYUSH u Dr. Joram Beda u MLA ka Jowai Constancy u ba Wailat Miki Shilla u MDC ka Mokundur u ba JC Suwam ki Dr. Nolor Kiwe ka Dr. Mezil Amprin Lingdo habakren ka yithu ba Lyngba ka ne hospital onsayo e ka jingsumar kotkum ka jingstart AYUSH bat ki jat jingsumar banyo omdei tang ka AYUSH hinrei jong ka homeopathy ru kami ke AYUSH hospital, kami ke hospital, Kaba on ai, kata kajing kami, bat kajing suman, na kajing puli AYUSH, bonsin, syakidong di Shillong ikan jompi, dong kita di doktor di baai dawai kenbat, kami ke AYUSH, tokum kata se. Wadaman kuri kini ki doktor hawang pas doktor ki, but hani dia champi ku kita ki doktor AYUSH ki pas na kuri kawaong katna kuri AYUSH doktor. Hani hakani ke hospital pinyo ya kata jin suman omtang jong ka AYUSH Nepinyo aku ya jing sumar homeopathy. Hamni andon ru kinos ki doktor ki bantek ru ya ki jingpang ki balaraban kam na kapor sa kapor banwan daw medical officer ubadan marhab lani hajan jong kani ko hospital banai ya ka treatment nakabenta di bopang di wujud hati the corporate repair ka AYUSH medicine kadai kita kekenap dawai kabasya kamtang relay yakito di wujud kejimpang kum ka high blood pressure ito di wujud kejimpang chini ito di wujud ya kata kejimpang jong ki shing boker hatamen jong pi kituru ki wa kata jimpang cancer waham ai dawai ban penjam ni ki beliau hakapor ka bajrong bat hakapor ka Bynta ka bakamjan pili bandon ka jingmen happy bapidyo yakum kani ka hospital bata kejingmen ka department kami kawan bahkan play ya kami ke hospital nakaliang ba singau bahalang dhar ubal pen singau iki kam ba sorkar kale nakabenta ki Jingmyntoi upai ba bat ke jingbu maunong rem nakabenta bansnai ka di ka AYUSH hospital ru uang bade ka badon kamba hakini kisngi bat ongru ba ka jingla Jingwanrah ya kani ka hospital kan salong ka Jingmyntoi ba Khraw upai ba ka than ki badon kam ya ka jingsumar Lyngba ka jingpuli AYUSH bat ka homeopathy sorkar ka du nyam le won every government aspect it ka kam sing kam Paidbah ndu how you jori Haite kate, haini kami, we are here for the people of the state. Ni manusia ko proof ye ke wala. You mat kamu kudur kudur nya spa bo spa so kami boya kadang di hospital spa ko. Mereka tok sarkar memaksa siang di ibu spa siang dia yang di hospital. Dan nak tahu lagi pusat atau pusat. Hari MD government is the people's government when they come to claim the government. Policy ni Bynta, yang menjadi mana korban misal di state kalau army sekian macam. Kalau public Islam itu iklan yang di New Township, di New Shillong, di New Shillong. Menjadi yo. Hanya hari ini sorkar MD 1 itu
cutting for money, the dreams into stone into true. Then you read the book Professor Chief Designer last budget speech. The most powerful and meaningful budget 2024-25. Muna minimum apabila susah silam. One right infrastructure, dua urban development, Shillong Mail something, muna yang sangat jauh. Minimum. We never talk, we walk.